Tapu mo e tau tahai o tua a whio i ho tau loto ha. Kai a tau mongo e whengu maare koe ni ke whaki whahohaan ki mani, ko hipe ke kamata tau polo karama, ai kainga KOLOMOTU'A, ke koe KOLOMOTU'A masani. Ko heki koe kainga, ai koe lau e hira, matangi ni ko angi tau rua, ma iri loto KOLOMOTU'A. Ko heki koe kainga, tai tani ke whiki mo tau, ko asione pūro ku whakahohaa, koe taha pēmbo ki se maariti o ku ngawe i he televisori, koe te whuke tau reti ori a te alo. Whawhiwhia pita ko lawe o ku hendi tau hoeki, tahi ko Seini me hola tuita fustua. Ka te he whoki e kainga KOLOMOTU'A o whuku me rea o pito mo vea mahi e whewhi. Ka taritari whewhi mo tau. Ki mua ke hoka te tau polo karama, o ko whawhi heni haini tonga ke te whaha tau lotu kamata. Pera tau toko hoka atu mo i toinga tau whawhiwhia i he whiawhi whawhawha kanu tau whiohi whiwhia. Māloa. E tau rotu. Tua mathematics koe mau tamai whahe rai. Whatatai ki he pō whakakoroa koe ni. Whatataha i mai. Ai, ana te inu pō vei hola. Eiki ana te inu pō vei hola kai mua e kāinga KOLOMOTU'A mo tōpe. Ko hiki whai e maa rari koe ni. E mōni e lau e whorofora koe whakataha e kāinga koe mea rei. E whakataha e kāinga pia nau whitokoni ake ai. Whawhetai ai mo whamālo ai ki a whione. Whawhetai, tara mai he whorofora, koe whia o ku mahu ai nonga mo te māri. O hange koe pō koe ni, koe manaki, te whai ai maalari koe ni. Whawhetai ai mo whamālo. Whawhetai o kei whakalau maari e ai, tā hine whakawhi, whakalangilangi, eiki ana tein pōwe hola. Ka maa ka laile mo hauwei, he ki ha mataa pōre. He ke te kinau toru ko tō pēk mau whakatataha he ni e. Ke tō hawhio i e mea ko tō kai ke pūri te unga ha mea ia ki a whiona. Ka mau tau tapa pe ki a whiona. Toko ni mai, he pō koe ni. Haulau maari e maa o ni, o tataki ake, whiohi anga koe ni. Tū ke mau whiwhia, ia mau whonu, i he lau maari e maa o ni mo i keresi ai a whiona. Ke whai ai e maa rari koe ni e. Vai tā pekina, ko toa ki mau toru, o ku he maru e whare koe ni, mo e kau ngā aue. Eiki, mau kore whamore more, ka tō nau nau, he mau whakau kau, he mau mahalo, he mau rea, he mau ngāu. Kai whawheta, koe a whiona, ko koe pēa tati nua, ki he mea ko tōpe. O ku ke omi, ai loto toa ki e te ki mātou. Ke hoa nā mau mana waheha mea e ta. I he ngahi mea mau taimi he mamani koe ni. Ka mau tui bitai pe ke a whiona. Pea tau whia whakataha eiki he pō koe ni. Koe mau kore ia ma tau tapa. Kore kātoa ngahi mea ni ko tō pe ia Jesus Christ. Ko mau whakama oi. Amen. Tata ko paswasi mai ma haini ko. Malo mito e hauri ki pukai, ka koki mo po sione pulu ko e mo puna o musika he puli me he api mo funga whiwhia i he tama tuto. Ka koe whiwhi ko whiwhia pito ke whiohi pukai na me KOLOMOTU'A, ma fukolo lahi fuka ma fukolo masani o pito. Ka koe whiwhia e tau whiohi he whiwhi ni. Whamaro lahi ata mo lo tuku i he whare whawhofa koe ni ke tau whiwhia ma tau ki KOLOMOTU'A. Ladies and gentlemen, I'm just going to go through some house rules just before we continue. If you need to use the lavatories, it's on the side here as soon as you exit, male, female on each side. In case of a fire, just run as quickly as you can, and KFC's down that way.
I've also been told from the lovely people here at the convention centre that if you leave, please do not steal the cutlery, especially my relatives from Logologo. They'd like to steal the plates and the wine glasses. The buffet will be a little bit later on in the evening, and I will invite you all each side. So the very far doors to the left, that's going to be your entrance to go outside to grab your 10 servings of sapasui. And then in the middle is the entrance to come back inside. There's a $5 raffle, Ho'eiki Makaina. If you would like to take part, you get to take away a bag of goodies. O ke ai ngahi whaki I mea te molawa o ki nasi ai I he raffle koe ni, ko lulu koe ni o pāma pe nima ai te kite ke mo whakatawai o kau I lulu koe ni. If you'd like to take part, it's on your way out. Just see Tisi o Susana ke mo kau I he lulu koe pa tā monua ati. Just before I pass it over to Pauline, I've been invited by Sonia as well just to also announce if anyone has any functions in the near future, weddings, divorce, funerals, or reconnection of your wedding, Sonia is available for you to see him a little bit later on. E kata te whakaolonga ko whaikomahi ko ni ko whawheti ai a Pauline tāwha ko Kristeni ai komiti koe no kiloa koe KOLOMOTU'A sia ko vei o ngō o Aotearoa ke lava mai kua o whahe ke mea tarikari. O paspasu. Patapu ke o tua mafi o whawhio I ho tauloto ngā. Patapu atu e ki Fiedra ana Saint Bovehola I Kaleti olo I whamatapu Fustua moho eki. Puke a whainga Marien ki whawhawhonga I atu a kāinga o uhi mo kau atoa ono taritari lei ai wheitu una. O whahoko patongia ke Polokaramani. Tuku ke utala mo ka pui a whakahatu ani. Te ria na iai halaka I hala, pia te malaki halo te rie, pia I te amia kita. He kua mea heni ai fui lo te, pia ko fotu ai kata ane. Ko ahoni te ulai o ne ani, te I kale I ata. Ko e manule ongo e punga moe aki, te tari ai songa moe ulangi, he, ha. Whamole I angiau, he pikai ko hapulaku pe tala mamai. Ka koe uhi ko tau tala, koe kolo tangata, koe kolo e tui, koe kolo eiki, he nai masani hono mea ko toa pe. Ka koe koloa o ku tau whakatau aki, kono wako e uko oilo tu he siapo vei o mo. Mōni e lau, hei kai te taulawa e tau tolo whakamatala ai fukolo. Ka koe ui o e funga sia o ku tau tahape. Nā e tahape lo tui Saione, tahape whawhangu, tahape hiwa, tahape ai whaiwa, na whakahuafa ko I kare. Nā tau tahape. Ko I ai, o ko whakatauange, ko lau maarie o e whiawhini ke tau tahape. He koe nofo a kāinga, pe nai haia ki tau tolu a whakawei koula. Ai whi ofo o whani, a whi whakaapa aki, ai mamahi mea ai tau hiwa. Ko I ai o ko ate whakaapa, ki e kāinga o e kolo e lai o ni hau. O e kolo tāla, o e kolo kotoa pe o toma eki. Baba ulahi, haapai masani, ongo niwa pia kawa tuai ai punga ponua. O tau tahape. Pia tau tahape I a sisu, ko ia hana katoa. Hei kai te toi whakaloloa, he koe kaweinga mo e ola o e whenga pāna e whiawhini, e toki whakahopa tuia a nai ka whakatongia, ke taritari lelei ki moutoru. Pea kātaki te o ki rea whakapālangi atu pe o ringa te ria hasola moho mūrani. On behalf
of the organizing committee, or Ikare Tamafua, Elegant Eagles, we wish to extend our warmest welcome to our distinguished guest, Honourable Anastasia Ovehola, the royal grandchild of our regal princess, Her Royal Highness Princess Bilolevo and Lord Tuita, also the late Lord Fusitu'a and Lady Dowager Iseta Fusitu'a. It is such an honor to have your presence, but also to all the friends and family of KOLOMOTU'A Siako Ve'iomo. We welcome you. Thank you so much for being here. We look forward to a great evening. So I'm about to call our little committee, and when I call your name, could you please quick march? And I mean quick march. He ko hangepe ko tau fasio ki he tamai ki ko risfefine e tu KOLOMOTU'A ko nau tai mi nau la kai ko maala. Paka tau hanga ha ke kisene mo ka so ti he bilai parents ko maala hi atu na quick march. Ko yai ko ku ya tu pe la ka ba pa mo mo. Susan Prescott Taufa ko treasurer. Kawaki Sini Kiriki Makaminalo, assistant treasurer. Renata Prescott Moore, secretary. Renata? Okay, she's on her way. Oh, she's been doing all the runarounds. Bless you. Olga Balu, assistant secretary. Koe hoa kau memi pa whawhatonia, te ui atu koe kau tokon sea kotoa pe, o pe hea whonga. Pea mau toi kau wangi kotoa pe. Arisi Tatafu, Miss MMT. Vineula Tupula Ahokawa. Oriana Hema. Oriana. Hello? Sarah Kepu Aholele. Sarah. Quick march. Left, right, left, right. Last but not least, Linda Daunahiviho. Attention! So, without further ado, may God bless you all. Please feel free to ask any of these women here if you need any assistance, because we're here to serve. So let's enjoy our night and God bless you. Leveleva mafahoha kamau tatawa. Kaya mo kasi na tawin mo ni kau sortia. Ladies and gentlemen, the other purpose of this evening is to fundraise for a very important ball, a KOLOMOTU'A ball next year. And I've been told as well that Alisi mentioned that we're also going to be fundraising for a homework centre in KOLOMOTU'A, so our children can have some resources for the future as well. I'd like to invite back our Vaini Dove and also Miss MMT, Arisi Tatafu, who's going to be running a little KOLOMOTU'A activity before we continue with our celebrations. Arisi Tatafu. Koe ke o mamala te nga whakapo so no awhaki kai a tāmo e tui motua tua ko eni ke whaoha atu mo ka ko koe te ka pau o sila mo amanaki pe ai halea o mahe
ko kore peke hufanga he lote lei a si sukalaisi. Koe fia fini foki o ku tau fie he mea hine tahine ko ko Seni Phaedra, pea ku wai ai fie ho mo mea mai. Ko mautohu ko mo ngahi se wahani pea koe ahoni, o fe mau foki ke tau ki whawhiohi. Koe whiawhini o pehe se o le pulu koe tau, ka mai o e koe ni o ku whai o ngongo ki he tau, ki he mitea amusi la pau ta whamalolahi i he mau, ka mai o e koe ni. Koe whiawhini o whema ke tau ki whawhiohi, ko hi o tongi, pai e mau mea toko ni ke hape hiwa. Ko sio mi ko o ke tau ke tai i pe. Koe whiawhini o wai ho mo whangaki i, la i pepa i he mo ngahi te e pile. O wha amu, ke mo katake o toi ki lai pepa koia, mo i pēni, kai tāte koe whasi, me KOLOMOTU'A, o whanga amu ke tohi mai ho mo ngahi hingoa, ho mo ngahi hingoa whaafu o wha. Mo e kolo, mo e ngahi mana merie ki he sia ko wenomo. Pe me ai ha mo whanga ki so, pe mo ngahi ka mai, mo ngahi whae, ka mo whae ba ki KOLOMOTU'A, pe mau ki rahe rahe mai. Ladies and gentlemen, thank you very much. We're going to have a small activity, a piece of paper. These are A4. There's probably only a few pens, but I know you all have pens in your bag. Can you please write your name, where you're from, a village, and a sweet memory about KOLOMOTU'A, because it is important for our young people to also know about KOLOMOTU'A, and later on we're going to share some of these sweet memories. So we're going to ask the DJ, thank you DJ Joe, can we give him a round of applause, and his wonderful tux over there, DJ Joe, is going to play us a few songs. We're going to give you about 10 minutes, and we are going to, share a few of those sweet memories. So everyone, there is some A4 paper on your table, if you can grab it. One sweet memory, your name and a sweet memory of KOLOMOTU'A. Thank you DJ Joe.
Thank you.
to be dismissed. Oblivious, pessimistic to the fact of